u Beogradu po jednom građanu dođe kilogram otpada dnevno, odnosno 2 miliona kilograma otpada dnevno, što je zaista jedan podatak koga se svi malo zaprepastimo i uplašimo. Mislim da je dobro što je ministarstvo pokrenulo jedan projekat na nivou cele Srbije, da se on neće pretvoriti u marketinšku priču, nego da ćemo svi zajedno uspeti bar malo da od ove Srbije, a samim tim i Beograda, napravimo mesto koje je malo čistije i koje malo bolje izgleda. Naravno, od toga zavisi od ličnog primjera ljudi koji se na određenim funkcijama i od samih građana. Svako od nas u pojedinim situacijama, kada misli da ga niko ne vidi, je spreman nešto malo da uprlja oko sebe, što nije nikako dobro. Verujem da ćemo mi u Beogradu i kroz sredstva koja sami ostvarujemo iz projekta i zajedno sa ministarstvom pronaći još dodatna sredstva da ove godine intenziviramo akcije. Svesni smo činjenice da u gradu Beogradu na stotina mesta postoje divlje deponije, da su to građevinski otpad, da su kazne strašno male, da je komunalna inspekcija nemoćna i da jednostavno to iz dana u dan sve više raste i divlja. Očekujem da kada dobijemo zakon o komunalnoj policiji, kada budemo imali veću službu, više ljudi i mogućnost kažnjavanja, da ćemo uspeti dovedemo i taj red među onima koji na jedan način razmišljaju, a da će kroz ovu akciju građani, gledajući i kampanju i lične primere ljudi, malo podići svoju svest o tome i malo manje prljati okolinu u kojoj živi.